anh ngô này cắn sổ cao đâu miền Nam Bắc cái là cái về ngay thì nó miền TBC Lalvenchhunga statement akhan in a chiang viawa kan leader statement akhan Sorkar anh đầu cũng bị mất cái đâu mit siai ringot kha thil ol ai ni lawa cheng som ti mana chon mita siai thei ma se ni khatan wai sang tel kal klang rena chon engza chi in nge mitan siai ti ro chu le a huna thu te na an soidan le ke mangi point ni na mita ka hu kan soyanga lok na tel hian oma Sorkar official a po party roi tu te CM office thleng hian hriat pui ani ti hi kan party na kan chui chen chi na kan hriat thei chin ani Kuhva zingah le dan le thu tek ken ko dul zia zingah hian ZPM hian van tlang hriata puan zar le zuya ma kan hruai zela kan ngaya tun naya hian thahnem ngai ten ZPM in ban ngoi ve an han ti a amai ro chu December ni som ni pakhat ni som ni a press release kan siam kha Kuhva zingah public hriata political party ten complain an ni masak der ZPM siam ania atuk loka press conference sin kan zui nga la ten tun naya DC te maksak tak maya Sorkarin an son hian amun ngei akalen amak dang lam deuh hlek mun ni ami ram riven konga thok thaem em policy DC le smuggling control zingah thok thaem em champhai DC te an tual zo la nge kal chilen an khomi pui te ma ZPM chuan ai o tirin alo puang chuak pokani ten nimin loka kan thalai ten an au pui le a wena hei hian headquarters in kan au pui ve le ania public hriata au konga hi chuanen hemi smuggling zingah le law and order ken ko dan maksak zingah hi chuan atam zong in emo a chui zui zong in emo ZPM hian ma kan hruai hle ni in kan in ngai ani le chu kan bel du ani